amahanga ngwaguhanga amaso, maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga. Icampa amahanga ngwaguhanga amaso, maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga. Hariho abantu badakunda Imana, natwe abantu tubwira abanzi. Ivyaremwe byose bigira abanzi. Hari ico nabonye kitagira umwanzi, ifaranga ntizigira umwanzi, ifaranga ntizigira umwanzi. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Uwakugira inama yo kumenya Imana ngo uyiture imanza zananiye imandwa. Uwakugira inama yo kumenya Imana ngo uyiture imanza zananiye imandwa. Nigeze guhura n'umukire, bamwe bakize cane kuruta abandi. Mubaza niba hari icifuzo agira, ati cane rwose musore we, ubu mfite imyaka 80, campindura nkongera nkaba umusore, maze akitwarira ubutunzi bwanjye. Umuntu avuka arira agakura yitotomba kandi agafatanyije. Umuntu avuka arira agakura yitotomba kandi agafatanyije. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Fata umwanya munini dushaka iby'isi, simvuze ko ari bibi gushaka ubutunzi, ariko buryoha cane iyo tuzi Imana. Fata umwanya munini dushaka iby'isi, simvuze ko ari bibi gushaka ubutunzi, ariko buryoha cane iyo tuzi Imana. Yaba uko dukunda amafaranga we, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza. Yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza. Uwakugira inama yo kumenya Imana ngo uyiture imanza zananiye imandwa we. Uwakugira inama yo kumenya Imana ngo uyiture imanza zananiye ibigirwamana. Uwakugira inama yo kumenya Imana ngo uyiture imanza zananiye imandwa. Uwakugira inama yo kumenya Imana witure imanza zananiye ibigirwamana.